आमी आदी रावताले तशेंच रावंक दियात, जे खाताले पिताले ते खावंक पिवंक दियात म्हूण आमदार आलेक्सान सरकाराक तोमण्यानी उलो मारला. गोवंश हत्याबंदी सुदारीत कायदो आनी नेमांचे लोकांच्या खाणा जेवणा कडेन कांयच देणे घेणे ना. तो फक्त जनावरांचेर अत्याचारांक आळबंद घालूंक म्हणून सरकार सांगता. पूण बीजेपी आनी आरएसएसाचो अजेंडा पळयल्यार सगळ्या देशांत गोरवांच्या कत्तलेक बंदी घालूंक शकता म्हूण आलेक्सान भंय घाला. My appeal to the allies and the government is nothing of this should happen to the state of Goa. That is, we should be able to live what we were living with before. We should be able to eat and drink what we want. Though the allies and the state BJP has said that in Goa nothing will happen. But I want to tell you that the motive behind what is happening in the country is of the BJP and the RSS. That should not, the agenda should not be different in one state and the agenda should not be different in another state. We belong to one country, we belong to one nation and we all are Indians. Therefore, that saying that in Goa it doesn't happen, no. All over the country it should happen, and especially Goa being a touristic state. Influx is always what is happening. What is happening in other states has a fallout in this state. HL नथुरमल मायनिंग लिजांच्या कथीत हिस्साभार मायनिंगाच्या केशींत कंपनीचे डायरेक्टर हरीश मेलवानी पणजे कोर्टात अटकपुरो जामिनाक गेला. ताका शुक्रारा एसआयटीन हजेरी लावंक लायिल्ली. मेलवानी म्हणटा एसआयटीन ताका कसलेच डॉक्युमेंट जाय ते सांगचे, सगळे हाडून दाखयता. मात बेठोच येवन क्रायम ब्रांचीत बस म्हळ्यार आपूण बसचो ना. चवकशेक पुराय सहकार्याची ताची तयारी आसा, पूण एसआयटी दाखय लिपय करता म्हूण ताका दुबाव. घेऊ एक ब्रेक.